Bon, ni kolomenada keneka kama fundishelo koku iko male onangeso ekolo nyangifula konsemire Basile Olongo depuis quand je me intérim à ministère intérieur ekolo njao sa oko kana sambi moti kana na ndeka katumi apulushi bene dimika sha diamanda dakaye malengo dimira kalongola na ngeso la diamala bakenyi dabekola katiche wakuma mama l'État wakache déclaration de division d'amine wakaye la ministre provincial amine wakachindela dimira kile adapaka balongola bashapango baenyambo kakabombo to dabo futa la taxe ya l'État taxe ya province dabo kalola alo keka ko toye Basile Olongo ngota kanandea ya ministre bakandika homba mbo sadia kokotenya kumekangala kisoko yoyode one kisekedi aleye alors que oui les lembe bishakada otuambo tanaro okola kindika engokandika propre là so ahambe uyami ahambe tamiana mena baka camion ya sola itola la pulushi no parcelle ka kimyamo tete komola wa garde yami tombe te mombole ale tate komola mi membami chalo service spéciaux ya police unyaka makumilengo ahakaanga mumbola midikambo wadi chiseke dambo kada waka munji bere de general njo ateme honorable mende ukungudinde aunjie no atu unjie invitation paka mabiji njo mbola dikambo woko be ya uyamboko be policier ke ya uyamboko be comme nana uyamboko lona kimonde esadi baka wakimwe baya makalola yangelo so loyiro parlement tayo olonga ne Basile Olongo a touché explication a demandé un député pendant la session à Kango Nongo a dit Kachiana dola yo dialogue tribunal ka militaire puisque dans incité à pour chida commettre un acte de violence il y a les mis et le catene de wa yumono bolande de politiquement do judiciairement à l'état auto midialon jola locha à l'état auto midialon jolo sankuru et qu'on dit la Basile Olongo bawana et qu'on semi ayo corriger ou auto corriger que nous dokosi point barre doko di homo da mijalonjo